Naša sagovornica ovoga jutra, Anja Petrović, jedna vrlo zanimljiva žena, dolazite iz Australije, među prvima ste doneli rekonekciju ovde u u našu zemlju. Mi smo o njoj saznali preko doktorke Dušanke Petrovića. Sada ste, ajde da kažem, uzeli za sebe jedno novo breme, jednu novu misiju, a to je da pokušate da što veći broj ljudi upoznate sa novom metodom sa kojom ste se vi upoznali pre godinu dana vrlo spontano. O čemu se zapravo radi? Ta metoda se zove Tesla metamorfoza i ja nisam planirala da počnem novu metodu, ali eto, dogodio mi se Tesla. I ja sam za ovo kratko vreme zaista fascinirana svojim iskustvima, sa radom sa ovim frekvencijama i isto tako i rezultatima. Klijenti mi se mnogo češće javljaju sa informacijama da su izlečeni nego ranije. Ja sad ne mogu da govorim o nekim procentima, jer ne govorimo o ciframa od 1000 ili tako redom, ali to je jedno moje lično iskustvo. Inače, strašno sam zadovoljna što sam imala prilike da upoznam Teslu kakvog nisam poznavala u momentu kada sam eto dobila tu poruku Tesla Healing, you need to reconstruct. I interesantno je da je veliko interesovanje za ovaj rad pokazao i gospodin Goran Marjanović, koji se inače bavi eksperimentima zasnovanim na Teslinim istraživanjima. I tako da sam od njega isto mnogo saznala, kao i od gospodina Velje Abramovića. Oni su mi bili početna informacija koja mi je dala krila da idem dalje. Obojice su profesori i inženjeri, je li tako? Jeste. Po čemu se ova metoda, recimo, razlikuje od rekonekcije i gde vi vidite prednosti, a gde možda mane? Znate, ja sam rekonekciju radila 8 godina. Tesno sam sarađivala sa Erikom Perlom, tako što sam asistirala na njegovim seminarima. I ono što sam osetila da je različito je činjenica i jedne i druge frekvencije postaju jače sa distancom, što je karakteristično za ovaj rad. Međutim, ono što sam počela da primećujem, a što se nije dešavalo sa rekonekcijom, to je da ja osjećam toplotne razlike dok radim to lečenje i isto tako ono što je vrlo interesantno, pojavljuje se svetlost oko ljudi dok se radi lečenje, što se nikad nije dešavalo u rekonekciji. Mislim, tu sam 8 godina bila ne samo sa svojim klijentima, nego na seminarima gde je bilo više ljudi i imam iskustva. Zanimljivo je da naša stalna stručna saradnica, doktorka Dušanka Petrović, neuropsihijatar, pronašla kod sebe interesovanje za ovu, da kažemo sad još uvek, novu metodu. Šta je vas kao pre svega lekara, naučnika i neuropsihijatra privuklo da obratite pažnju na ovu metodu i možda da je uvrstite i u svoj rad? Znate kako, živimo u 21. veku koji od čoveka zahteva mnogo. Zahteva da proširi svest o mnogim saznanjima, zahteva od njega da se snađe konkretno na našim prostorima u tranziciji, da održi svoju porodicu, da održi svoje radno mesto, a da pri tome ima dovoljno psihofizičkih kapaciteta da sve to realizuje. Što znači da se čovek negde osjeća nemoćno, da mu je potrebna neka dodatna energija koja će uspeti da omogući da on opstane u ovom vremenu i preživi sve ono što dolazi u 21. veku. Ako se suočavamo s tim da smo u lečenju nekih novih bolesti nemoćni, sigurno je da ćemo potražiti izvore lečenja u svemu onome što ne škodi, a pomaže. I smatram da ova metoda, znači koja, eto, na svu sreću dolazi na naše prostore, da ta metoda ima baš tu mogućnost
da ne škodi, a da mnogo može da pomogne. To je i premisa koju nama svi naši učitelji na medicinskom fakultetu su stalno saopštavali, da sve što radimo, trudimo se da ne naškodimo pacijentu. Ja se toga uvek držim i smatram da ova metoda ne može da naškodi, a da može mnogo da pomogne. Moje lično mišljenje je da postoji nešto što je još značajnije od lečenja, a to je razvoj koje ove frekvencije začinju. Razvoj svesti pre svega i prečišćavanje duha. I htela bih da vas pozovem na predavanje u Jugoslovenskom rečnom brodarstvu, to je u Kneza Miloša 82, gde ću govoriti upravo o ovim frekvencijama i o ovoj vrsti lečenja, a isto tako će biti gost gospodin Goran Marjanović, naučnik, koji će nam govoriti o tim frekvencijama koje postaju jače sa distancom i o tome kako one mogu da utiču na ljudski organizam.